is it a dying, is it a dying language? Is our culture endangered? Are we losing ground as Kapampangan? Baka yan. Are there less and less people, Kapampangan people who are less and less Kapampangan or becoming less and less in love with their own culture and language or proud of their own culture and language? Nigel. Yan po, very disempowering niya if we frame it as a dying language. Okay. And kaya for me, mas maya pa framing is that tanggapan tamo, kilalanan tamo na ing language and culture tamo, Arab is facing oppression. Okay. Is facing ing oppression, mapa tao yaman, mapa institution, mapa sistema yaman, mapa dominant culture ya. Once we recognize that na ing Kapampangan, mamamate, nune gagapusan forces, yes, external forces. sukulan da, But siya recognize tayo, kita tayo ay approach. In Kapampangan, ang kulturang Kapampangan is being oppressed, being suppressed, at dakalam yaliwang puwersang gagawa, susupilan din, gapusan din niya, pinita mo kailangan tamo mag-struggle to free ourselves. Opo. Ang tayo sasabihin mo. Yes, and So recognize. don't use dying. Yes. It is not dying. Yes, kasi kung dying, very defeatist yan. Itang bala mo, Alright. Tanggapan mo na mo. anti mo itang ala ng manyulong kanini, ala ng lulugod kanini. Pero when you accept the fact na it is oppressed, then you also recognize na atin tamong innate, atin tang inherent power bang itimawa or i-free ang sarili tamo And you kaniti. fight the oppressors Yes. in the process of Yes. freeing your culture. Makanyang and your mga piling. language. Dalawan ko na ing pamanyulong king kultura at amanong Kapampangan. It's not a one-person thing. It's a collective thing. Kaya mas minawa ko yung pakiramdam ko niyang anyang realize ko na alawa mo dapat akong dili ni. And you don't look to yourselves as if you were the savior. No, never. Alang makanya. Alang Never. Messiah. Alang Messiah. So, now, let me ask you, Mike. Is there such a thing as Kapampangan supremacy? Sadly, Kapampangan machismo? sadly, at tinlulto. And what Kilala tayo. what is Kapampangan supremacy? It's another form of the opposite of what you were saying. Right? Actually, para ka ako, kaya defense mechanism na mo ng darala ng tang oppression. So, ito Wala mo na yung potang maging feminista ka, baka you are being perceived as anti-male. Wala mo kanya. Makantaya sasabihan mo. Although atin talagang reng aliwa, uling balong address itang oppression. Balado, the only way to address it is magiging supremacist. You do what the oppressor is doing. Do you also fight them? Kung imbes na manikwa kang advocates, manikwa kang kakampi, Mata-turn off lang. mati-turn off Ako lang. personally, disagree ko rin kasi ito pa, nablang alilan mo lang ring oppressors and Wow. that is not the goal. Pagkapusan Kita men sinabi para mo, alilan mo lang mo ring oppressors, kasi tingnan yung sinabi Lamit mo. ng animal farm mo. Pinagpasantin ang simpleng, very logical explanation ita, Nigel. Kasi ita for a while, yapin balami kanita, then Kapampangan advocates, meging makanita na, no? Aliman. Aliman. Pero atin linto. Atin. Ating linto. Ing masagit, ikamingan, ma-identify kaming makanta. That is also foreign to us. Wow. It's also colonial. It's also, because it's Very much. oppressive, it's Very something much. foreign. Wow. Ing katutubong Kapampangan naman, makanyang. Oo. Kalupanitang approach ng Nigel, collective yan parati. May contribute siya ba yung pinatubo eruption ketang problema tamo? Keng oppression na kaya katamong language, kaya katamong culture. Okay mo ba, sir? Kako, ironically, Aliyah, makakatula, dakal ko kilalang may gising na pangakapampangan, yung penandamanding. Pinatubo. Yung may magbungin pinatubo. Totoo. Yung penandamandang, yung may burayang bakulod. Kaya ba't realize the renaissance, a revival of apong resistance mo Oo. naman. Kasi, yung mo muna,
Ang Kapampangan, they take it for granted. Kapampangan ta naman nada. wawa. Ano yung akit ng malyari lang maburakete yato. Yes. Ang makanta mo, wipe out na kumisan ng lakar. Kabira-bira dakal tambala mo, may nga tampaling la, may gising la, kimot ta nada. Dakal nito advocacy groups. Yung kaiba ng may makmong ng pinatubo. Totoo yan. So, itapin, ironic So, man. may gising yung pangakapampangan tamo, anyang ikit tamo, yung mismong threaten, yung den kapampangan, king labuad kapampangan. Mm-mm. Kasi, miyog seta mo eh. Wa, may isang bulat na. Nung ka rin tamo, kanita pining bala mo, yung debadi pati pa kanita kay national government, itang dalata na. Mindanao, Let Palawan. nature take its Oo. course, sa Damacanyan, dalada ka ta Mindanao, dalada ka ta Palawan, nga binasa ko na pa Kapampangan, Mindoro, Palawan because of that, ang Pinatubo eruption in 91 and 95. So, contributory in Pinatubo eruption. Nung atin yung man contribution in pinatubo, yapining pamangising. Yung may Ngitambo na. Ngayon siguro bilang itang conclusion o itang pamangyayong mensahe. Timo ka rin manalbe. Ika mo, Nigel. Nga naman yung pinaka-importanting message ang buri mong paras ka rin kasing edad mo. Karen kaya na ka. Tungkol dekil kaya ni kaya katamong pisasabihan na ini. Anti mong itang kasi yung kaya katamong tema kanya itang makanano tayong lalong igambulan yung panga Pilipino tamo. King kapamilya tanan yung pangagambul, king pangakapampangan tamo. Istuya kanita yung pangasabi mo. So yeah, breaking a full circle king atin ko kung sing-sing na. Kasi atin part ka rin na sinabi na isukal na ning lub ko, susukdul king banwa. Anyang may bating yung sing-sing, anyang may walay tang sing-sing naman. Anyang may alaya yun. So ako karing kayadad ko, karing kapara kong kayo na kan. Ne, karing mag-struggle ne, internally. Mag-struggle king identity da, maguguluan la, etabalo no yung direction da. I think this is the high time para balikan yung kakatamong Tibuan. Balikan yung kakatamong amano, yung kakatamong amanang kabiyasan. Kasi atin tamo yan. Liwas king dominant narrative, king dominant culture na sabihan na, ala kayong kwento. Ito to ito. Atin tang kwento, and yung kwento nga rin, yung kasalesayan tamo, apin yung maging sandalan tamo, rin kakatamong values and principles, kailangan manibat. And given that, balo tamo noon tamo papunta. Ring hopes and dreams tamo, balo tamo noon papunta. So sana panag-aralan at luguran tayo pag yung kakatanga manon pong kabyas na. Lubay ang hill, pero Fighter. Mike, kaya kang panauling salita para ka rin mananbe kaya ka ta. ako walang patugot na parati keng umanan na tumanan, pasimaywan sa sabyan. Nung kapangpangan ka, mga pangpangan ka. Nung kapangpangan kayo, at chupoketi kapangpangan, may pangapangpangan tamo. Metong nga rin, pera masakit diling amanong ituruing amanong siswan. Pero nung pegumpisan may pa, anak ya pango, kalupa ng Nigel, na peragulan nyo ng kapangpangan, matayin kaya katang amanong siswan. So, dapat ang opresyon naman ng tamo, magumpisa king pibale-bale tamo. Nung atin man lumabat king opresyon ng amano tang siswan, deng mumo ng liberators dapat ng pengari. Makataging itulak. Thank you for putting it that way. Yung pengari lang dapat mo munang dealing liberators na. Ilang talatimawa king amanong siswan dapat. Very well said, Mike. Nakala salamat. Salamat mo naman. Nigel, nakala salamat sa rin kaya. Sana dakal ko pa may your tribe increase. Salamat. At gamitan niya ang CLTV 36 Ay, naman. bilang metong nga rin kaya kayong platform, vehicles, para mirasin kaya kayong mensahe ka rin, kalupatang kapampangan ng pong kalupatan mo mo naman na Pilipino mag-struggle to preserve their own culture and languages wherever they are in the Philippines or in the world. Nakalasalamat kaya kayo. Salamat. Nakalasalamat po karing kaya katamong bisitang tinagon, kaya katamong episode niyan ng Aldo Iti. At nakalasalamat mo naman po kaya kayong pamanalbek, yung bawal ng chismis. At ako po, ni Sonia Soto. Taga rito, kasama nyo, CLTV 36. Atin to.